Saya selalu dipesan apa-apa, Rabbi yassir wala tu'assir. Sebutlah tuan-tuan, bawa kereta ke, nak buat apa-apa ke, tuan-tuan percayalah. Ini saya cerita pengalaman saya lah. Tuan-tuan, Rabbi yassir ni, dalam banyak keadaan, saya ceritalah satu, nak sebut bagaimana Allah berpegang dengan apa yang selalu kita minta. Rabbi yassir, permudahkan urusan kita. Antaranya ni saya lah, Allah permudahkan urusan parking kereta saya. Sesak macam mana pun tuan-tuan, bukanlah sepanjang masa tuan-tuan, memang berkeadaan kita nakkan parking kereta tersebut, kawasan tersebut. Alhamdulillah, datang ni masuk ada ruangan kosong satu saja. Isteri saya pun kata, Rabbi yassir ni, perkataan doa yang selalu kita minta pada Allah. Kadang-kadang masuk kedai tu memang kedai masyhur lah, orang ramai, tapi bila saya masuk tenang saja. Tak ada orang lah. Lepas dah duduk order makan, tiba-tiba ramai orang. Itu Allah permudahkan tu. Allah permudahkan, tiba-tiba ramai. Saya pun cakap, tadi kita masuk tak ada orang, tiba-tiba dah duduk dah makan, ramai pula orang. Berkat apa? Rabbi yassir wala tu'assir. Kita jangan doa sekali minta pada Allah dah terus minta makbul tuan-tuan. Dia kena ada rutin doa ni. Lagi banyak kita baca, lagi banyak kita ulang, dia lagi power, lagi tajam doa tersebut.